I zdravo ljudi, evo nas u najnoviji epizodi, ja sam Ognjena, ako čujete nekoga, to je vjerovatno moja sestra ili baba. Nemam neke uslove za snimanje, ali kao što je rekao Nemanja u prošlom videu, ja ću snimati. Nažalost, Nemanja sad nije tu preko Skype-a, pa ne možemo da snimamo zajedno. Kao što vidite, imam iste stvari početne, to je stvari do servera. Upravo sam se ubio, imamo inače bazu na ovom serveru, smo krenuli iz početka radi potreba snimanja, tako da krenut ćemo da pljačkamo gradove. Usput ja igram malo nešto bolje jer igram duže nego Nemanja, ali sve je to stvar dan, dva igranja duže. Inače ja sam dobio izgleda bolji spawn nego Nemanja. Nemanja, kao što ste vidjeli, se stvorio na farmi obično, dok sam se ja stvorio ovdje. I da, ja bolje upravljam nožem. To je zato što sam išao dosta na stealth i postao sam stealth lik. Dosta brzo igram. Upravo vjerovatno čujete moju sestru. Nadam se da vam ne smeta puno. Šta još im kažem, kao što vidite, ako ne znate za ovu foru, vidite kako imam kišobran, vi možete da kliknete broj. Ja sam kliknuo 3 i sad mi je to na 3. Na bandage ću kliknuti 4 da imam na 4. Sad, pogledajte šta radi ovo. Sporije, vidite kako malo kao letim na foru. Pa to je radi to. Inače, mi ćemo snimati mnogi stvari. Ja ću u survivalu svome da snimam se jedan, vjerovatno ću snimati ako vi želite serijal, ali po potrebi ću snimati serijal, snimat ću i specijal koji će biti upotrebljavanje svih bombi osim vjerovatno banzuke. Pošto banzuka baš nije bomba, ne mogu da je nabavim. Sad mi vi recite da li da napravim najmanju običnu kuću ili da, ne znam, pokušam da napravim kao one barikade, pa da stavim na primjer bombe kod barikada. Ne znam tačno. Možda će biti i failova. Ako vidite da me vraća unazad, to je zato što malo koči server. Slabo je konekcija, ipak je ovo nije Srbije server, nema ni jedan srpski zvanični server. Iako Gaming Srbija, eto reklama mala, ko ne zna za njih. Eto jedna mala reklama koja nema ni smisla jer ja ne mogu nikoga da reklamišem. Ako vidite grafika da je jadna, to sam stavio za snimanje, jedino sam sunce ostavio i vodu sam samo smanjio za 1. Zbog toga što mi je to najlakše da podržavam i onda lako snimam. Da, i ako iko zna, nek mi piše šta ovo radi. Ja sam pokušavao da uradim nešto s time, ali nije mi išlo. Kao što vidite, ja ciljam da igram na stealth taktiku, to sam već rekao. Sad već jako brzo pričam i ponavljam reči, nažalost, ali nema baš neke teme. Pišite u komentare šta treba. Ja trenutno, moj plan je bio da uradim jednu epizodu koju Nemanja, ono upoznavanje i to, pa ćemo da vidimo šta ćemo kasnije. Naravno, mi ćemo ovdje napraviti serijal zajedno na ovom serveru. Ostavit ću vam link u opisu. Nemanje nije, ali ja ću vam ostaviti i name servera i sve kako trebate da postavite. To je dobro. Pa ćemo onda pokušati da igramo zajedno ako neko hoće. Ovdje nekog ima, 100% nekog ima. O Bože, već sam mislio da je kuća bez vrata. Kuća postoji stvorena da se ukrade.
Inače nismo se bez veze nazvali Pruntrund. Kao što vidite, upravo sam tamo gdje je bio Nemanja, samo u malo većem broj izdanju nego on. O, ćao. Čekajte. Izvinjavam se. Sad ćete vidjeti što znači skillovi. Tako. Već ću vas pobiti. Gamadi jedna zu. What the fuck? Dođi. Tako. Okrenem se mi lijeće, ja lepo dođem ovako, samo ovako. Jebem ti je sunce. Da ti jebo ja sunce. Tako. To. Sad ja imam ono što ima Nemanja. Nemanja ima sreće pa je dobio ruksak ili ti, kako bi mogao drugačije nazvati, ruksak ili kako se to zove, ranac, da, zabunio sam se malo. Onda bi ranac na početku to imao sreće, ali ja nisam dobio. Kao što smo vidjeli, on je na svu sreću sreo i kravu odmah, koja je brzo završila život. Ako ste gledali, naravno, video, ja govorim za one koji su gledali, vi vide i svi na početku će najverovatnije u nekoj tamo budućnosti kad postanemo već pro u snimanju, pošto ja, iako sam prvom trenutku, nisam u snimanju toliko, pa kada postanemo prvo u snimanju zvanično, onda ćemo već blokirati, znači samo da mi možemo da jebem ti sunce. Hvala. Bilo mi je drago ubiti te. Kome će mi nešto dok. Inače, moj cilj je za ovu epizodu da skoro gotov, jer sam samo htio da se najavim, da kažem šta imam. Sljedeća epizoda će najverovatnije, znači ne sigurno, nego najverovatnije biti sa Nemanjom i sa mnom u isto vrijeme, ali ništa to ne znači. Imena, ja makar svoje pravo neću reći, ne mislim na imena, mislim na prezimena, pošto drugari bi nas brzo našli jer su, brzo bi nas našli uglavnom na YouTube, jer znaju da mi hoćemo da snimamo, a imaju neke veze. Izvinjam, to, ljudi, izgleda da nam se posrećilo. Imam samo neki mali problem, ne znam šta se dešava, čekajte samo sekundu. Čekajte. Problem je malo rešen. Kao što ste vidjeli, pronašli smo pumparicu koja je oružje koje nam je baš falilo, jer smo tamo pronašli metke koje ja nisam uzeo. Inače, kao što vidite, sad vi mislite, ja sam nešto razbacano, ne, samo nisam znao da ću. Jeste vi vidjeli to? Rispavnovalo se tačno kad sam došao. Gdje? Gdje da vidimo? Samo vidimo. Ićemo u vojnu bazu, da. Stani, tu. Pokušavam bez mape da konstruktiram. Da, bio sam u pravu. Inače, da kažemo gdje je prava baza, nikad nećemo, tamo nećemo ići. Nećemo ići na mnogo mjesta da ne bi se otkrilo na kojim je od tih skrivenih mjesta baza. Posjetit ćemo najvjerovatnije dvorac. Ako ne znate šta je dvorac, onda najvjerovatnije nemoj mi reći da tamo ima ljudi, ali moje reći da ću to iskoristiti.
Slušaj me.